Assalamu alaikum YouTube görüşçüler, жылқы сүйүүчүлөр, урматтуу саяпкерлер. Армак Бишкек каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн 12 апрель Бишкекте сокулук жылқы базарын тартып көрсөтөбүз. Мал базарды жалпы айтканда. Райлдуу баларын билип беребиз. Каналга катталганды унутпаңыздар, лайктан басып, жакшы комментарийлар жазып, ой пикириңиздерди билдириңиздер туугандар. Бисмилла деп баштайлы. Аттар канча болду, тайларына бисмилла дегенде эле канча болду тай байке? Ассаламу алейкум. Алдыңызбы? Канча болду? 65 000 болуптур. Ургач тай экен, э? Ургач тай экен, 65 000 болду туугандар. Көрүңүздөр. Бисмилла деп. Бас канча экен тууган? 230 жашычы. Жаңасы мынакей 230 дейт туугандар. Карат кимден экен карат? Жакшы сындып ат экен карат. Бул нээсин билбейсиңер? Мына карат кимден я шептер? Карат. Бас канча экен? 160 жашычы. 3 азы каратына туугандар көрүңүздөр 160 000 кеми бар. Кеми бар да содулашуу жолу. Бар. Бар дейт. Ерте мен çaldım abi. Şef atlı beri vurumuzçu aslı jақтарын көрсөтөйлү. Hangi kıyıkıram ben? Hangi kıyıkıram aysan? Oy şef. Assalamu alaikum beri vurumuzçu attı. Ema. Vurulatты кандай болуп калат бул кез? Gel tepe. Басы канча экен? 300 жашычы. 3 азый дейт мына 300 000 дейт мына туугандар. Жоон жолпу болгон мына көрүңүздөр. Голу таза экен, а? Жакын келгенде батпай калат да ошо экрангач. Бир аз кыйгаштаттыңыз эле мен бияктан, алызырактан. Мына. Ошондой. Туугандар. Толук маалыматты эсине чалып аласыңар. Мына ат кимге жаккан болсо, кызык болсо туугандар номерин алып коебуз. Номер катуураак айтып коюңуз. 508 92 43 мына ушул номерге кайрылгыла туугандар. Ушундай тартканча бара беребиз. Бисмилла деп. Аттын баасы канча экен тууган? 180 жашычы. 3 жаш мынакей туугандар, 3 жаштагы өспүрүм мынакей. Бышты чыкма. 180 дедиңби? 180 дейт. Мына нерде улак чийинибиз келип калыптыр, формаларды кийип эле. Аттын баасы канча экен тууган? 220 жашычы. Екасы дейт. Номер айтып кой. Номер айтып байке. Номерди айтып кой. Номерди айтып кой. Жаштын, аттын жаштын. Екасы, э? Катуураак номер айтып. Екасы 700 056 721 Азизбек. Ушул номерге кайрылат туугандар мынакей. Екасы экен. Жаш ат экен, а? Эмнеге жөндөмү бар? Улак салдыңызбы? Койгон чыккан ойнок. Болду. Мынакей. Толук маалыматты эсине аласыңар. Тор аттын баасы канча экен? Ассаламу алейкум. 150 000 сом. Жашычы? Номериңизди айтып коюңуз. Номер Alman ekanizde tavşan nomeri var ekan. Ha? Alman ekege çalışabı? Alman havaga çalışat desiңер. 56 деген номер бар. Ha, boldu. Tığdan suraylıçı. Assalamu alaikum. Şöp. Assalamu alaikum. Bas kança eken? Beri vurup koyuңuzчу, жерде кашкаат окшойт, а? 160. Танчакпы? Танчак дейт мына. Жашычы? 3 жаш. Номер айтып коюңуз. 701 80 40 82. Ошол номерге кайрылгыла достор. Данчак дейт мынакей. Мыктуу колдору. Тазалыктарын көрсөтүп койла. Тазабы? Таза экен, а? Достор. Тартканча. Ассаламу алейкум. Ачкилер тагып. Канча экен баасы караттын? 210 сурап атам дейт мынакей. Туугандар көрүңүздөр. Жашычы? Номерин айтып кой.
702 29 03 03 ha. Mana dostlar, siz biraz juda qo'yib chiqdingiz. Yaxshi ekan shunday tuğanlar görünüşte. Tuğulları da güzel. Bir o'xshaydi, bo'z o'xshaydi. Boz qancha ekan? Aldinglarmi? Qancha oldu? 155. Bo'z bu? Bo'z ekan. Maşallah. Yaxshi bey ekan. Yaxshi mallardan bo'lib bersin. Yaxshi bey bo'lib bersin. Bo'z ekan 155 kun bo'lib turganda. Sağında ekan. 10 günde bitti. 10 günde tuğut deydi mi? Sağın bir alıştı mı? Assalamu alaikum cemaat uşular satılar. Kaç ekan bağısı? Bazı 210 bin dolar sütken normal yolu. Allah'ım 5 payda. Yaşıcı? Yaşı. Yaşı 5 az iyi ek az. İyi kalsıydı etmek. Tuğanlar. Ne olacak? Bize ki sıyırdı mı? O al cana şortkanla biri. İsteken mi bunu Boldu. Sonda yerlerin toluk malumat verip takip koşusu gerek tuğanlar. Alam degenleri bozu. Korkunuşu dele jokken terizele sıyrılıp kaldıra. Atka cevap bak garantiya ulağına. Ulağına garantiya değil. Çık. 80 verdi. Bergen yok. İçine koşsa verem. 85 kaldım da zaten. Boldu attı karmanızlar. Nomer katura aytıp koyuңuzlar. Maske numarını et koymayın maske. 703 222 250 at coş kiçeke ballardan çoğapa çoğatağa çeminleri. Boldu. Alam degende sırasına çaldılar. At жақса туғандар толық мәліметті өзіне çalып сұраңыздар. Туғандар ушул жерде да көк ат байланып турат. Сынду, машалла. Бирок ээси жок экен. Сатылабы же сатылганбы? Же передачабы билейли десек, ээси жок экен. Бирок машалла экен аттына көрүңүздөр. Чынында сын, машалла. Мына туғандар ешка сатылат дейт. Сатылдыбы же сатылабы? Satılık. Канча баасы? Bir жаш былтыркы окшойт а? Былтыркы годик окшойт. Paras. 2,5 дейби? Номерин айтып кой, токто. Номер скажи. Тукам, ассаламу алейкум. Иним. Ат сатылабы же, алындыбы? Канча болду? 155. Бер буруп койчу. Ат 155 миңге алынып тур тугандар. Жашы кандай экен? 4 асы. Жоон жолпу жакшат экен тугандар, көрүңүздөр. 155 миңге алынып тур ушул карас. Шеп, ат алындыбы? Satıldı. Сатылат канча экен? Аттын баасы. Мына тугандар, сындуу сары тору турат. Ассаламу алейкум. Канча экен баасы? 180. Жашычы? 3 жаш дейт мына. Бышты экен да? Мына 3 жаш. Өспүрүм тугандар, көрүңүздөр. Ой, турала алалы. Машалла. Бою канча чыгып калат? Көшөт бою. 155 дейт. Номер айтып коюңуз. 508. Канча? 92? 20.02 дейт. Аттын акыбетін өтіп алып. Ассаламу алейкум. Нокта саткан өтіп кеттіңіз бе? Машалла. Содаңыз өтсін. Нокта сатып атасыз ба? Болды. Сиздики сезон менен жумуш болот экен да? Сезон мен. Биздики эми бияктан жумушта мага сатабыз. Канчадан буларыңыз? Буларды 1,5 миң. Жакшы. Содаңызды өрсүн. Мына тугандар ушундай аттар тартканча өспүрүм тайларга да барабыз. Мына 1 жаштык, 2 жаштык. Көрүп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Баасы канча экен? 350. Жашычы? 8 асы дейт тугандар. Номерин айтып койчу. 755 93
Assalamualaikum. Qancha ekan bahası? Ya. Qancha? 200? 700 deydi. Yaxshini aytsan ol. Qancha ekan bahası ukam? 180 ha? Yaşı-chi? 3 kö ha? Bu işte 3 yaş deydi. Tuğanlar görmüşler. Argımak Bişkek deydi. Özümüzü almak mısın? Kayıt etme. Qancha bo'ldi at? Qanchaga satıldı? Ha Tuğan. At qanchaga satıldı жерде at? Qancha oldu bilmedin bir. At sattыңар mı Tuğan? 250 de. Qancha ekan atning bahası Tuğan? Ақшаңыз bahası qancha ekan? At tartib atam da. Жолдан алып қоймайсың өтіп кетеді. Bahası qancha ekan Ақбоз аттың? 250. Yaşı-chi? 4 azı deydi. Tuğanlar. Biraz бұл жаққа бұрып қойыңыз жауан. Толық көрсөтөлү. Maşallah Maki. Сын екен. Башты қараңыздар Maki. Ава оң мутында кішіне шишік бар бі? Шетте кішіне улар болған. Негізі айға тұрғаным қорқыныш жоқ бі? Жоқ, қорқынышты емес. 15 күндік іші бар. 15 күндік іші бар дейтін туғандар. Қандай бұның айғыр улағы? Улағы бар, Россияда чалған. Айғырғачы? Үйіргі? Үйірділі бар дейді. Туғандар аттың маға жаққан жерім. Бізделі өзіз ат қармайбыз. Башын қараңыздар, башын. Туғандар, қавақты қараңыздар. Машалла, жақшы құлындарды ала тұрған ат екен. Сүрет қо, сүрет көріңіздер. Maşallah. Ава номер айтыңыз эми? Номер жоқ. Айтпайсыз бе? Содаңызды өрсін. Мына туғандар өспірім тайлар жаққа да келіп қалдық. Ассаламуалейкумдар. Қаншадан екен бағасы? Гарбонос, башы гарбонос болған. Гарбонос bu. Қошқар тұмшық дейді біле? Garbanos tuğrulay. 2 yaş oldu. 2 жаш. Ақшаңызчы? 190 миңден қанша керек болды? 190 миңден, ә? Ошондо bir номер айтабыз бекоуна? Болды. Анда муну толук тарталы. Жигиттер 2 жаш экен. 2 yaş болды да. Болду дейт, колдору таза экен, сыны жакшы экен. Данчакты да тарталычы, бир аз сындай болуңузчу. Данчактын жашычы? Bu da 2 yaş oldu. Мундагы 2 Bundan жаш. çıkmalar. Bundan çıkmalar дейт. Катуураак номер айтып коюңуз. 709 62 68 64. Ушул номерге кайрылуулар туугандар. Şu данчак менен ушул Abakan. тору кашка болгон, şu өспүрүм жаккан болсо мынакей. Машалла. Булар минип үйрөтүлдү? Минги бул, а? Торусу минги. Бул үйрөтүлгөн дейт, булчу? Üretlilik al. Үйрөтүлөлөк дейт. Содаңызды өрсүн анда. Өспүрүм мерет жакшы тайлар турат, бул ээси жок окшойт. Тартканча кетте берген. Жакшы нерсе экен бул данчакта. Анда көрүнүштөр. Bular ne beyleri be? Boğaz kısır. Kısır he bu. Nar kısırçı torusu. Burçu beri bursan. Артыда мощный мо, бейничи. Bu boğaz bu. Bu boz. Boğaz değil. Yaşlarıçı. Bu 6 yaş, bu 15 yaş. Oh maşallah emekli. Nomerini ayt katorak. Bu maydın ayağında var at burada büyüse. 6 yaş. Bu da Pitigorski'den aygırdın последний kızları. Bular liniyalar boşunda beylere.
Ошондо будан жакшы кулундарды алып алыш керек экен да, күлүк атка коюп, а? Көзі салынған. Наркы боз экенине гарантия бересиң. Бул кысыр пока азыр. Мына алган адам коюп алат, а? Жакшы айгырга коюп, күлүк кулун алсын дейт, мына чабылып жүргөн бе экен. Толук эмен айтчы номериңди. 057 69 89 79. Маке. Толук маалыматты ушул жигитке чалып аласыңар, ээсине туугандар. 200 бирок содасы бар. 200. Наркы торунучу? 160-қа беріп тастайды. 160-га берип таштайын дейт. Бuyakta atlar turат. Bağısı kança eкен? 170 tane. Yaşlarıçı? 4 yaş, ha? 4 yaş mı? 4 yaş deydi tuğanda. Bu tuğolda taza ol. Nomerin katura kayıt koç. 75 Şu nomerge kayrı bulat tuğandar. Bulattın yaşı kança olup bulat Cerrah? 7 yaş deydi. Bağısıçı? 280 deydi. Tuğanlar görmüştür. Mына туғандар жақсы сынду тайлар кирген. Бирок ээлери жок экен. Шу ээси жок экен. Биз да тартып жүрөбүз YouTube'га. Эмнен экен мына каратай? Мына жакшы тайлар кирген туғандар, негизи өспүрүм 1 жаш, 2 жаштыктар кирген. Тайлар бирок ээси жок болуп атат. Ой. Точно экран, камераны уруп сындырып койбосун тай. Камераны. Мына кара кимден экен? Сизденби? Баасычы? 300 миң? 300 миң дейт. Жашычы, жашы? Жазга 2 жаш дейт, бирок жакшы чоң нерсе экен туугандар, көрүңүздөр. Жакса ошол Замир Байкеге чалып толук маалыматты аласыңар. Номериңизди айтып коюңуз катуураак. 553 25 26 38 мына ошол номерге чалгыла туугандар. Мына кабак баштарында тартабылча. Машалла, мына көрүңүздөр туугандар. Толук маалыматты сизге чалып сурашат. Мындай жакта да жакшы бир тай турат. Тайбы же 2 жаштуу сурайлычы. Ассаламу алейкум. Баасы канча экен? 150 миң жакын. 150 миң, э? Жашычы? 1 жаштагы тай мынакей туугандар. Урбай туруш керек эле да, муну экранга батпай калып атат. Ошондой эле туруп туруңуз, мына буту колдор таза экен. Майга 1 жаш дейт туугандар. Көрүңүздөр. Ургачыбы? Ургачы мына жакшы бээ кылам келечекте дегендер көрүңүздөр мынакей. Ургачтай мына баштары мына. Эркек тайдыкындай эле күчтүү экен, э, баштары, кабактары. Az tartıp koyalım. Номер айтып коюңуз. 509 менен 75 75 81 мына ушул номерге кайрылгыла туугандар. Аргымак бишке катталып коебуз, а? Жакта могу байкелер тартып кой дейт. Экөө не деп сүйлөп тартып коебуз силерди? Сөгүнбөң. Энеден сөгүнбөң. Энеден сөгүнбөң, башка сөгүнө бериң. Ооба. Энеден сөгүнбөң. Кеспей туруп. Эркекпи? Басычы? 100 миң дейт мынакей туугандар. 100 миң дейт. Ростовтон келген дейт мына. Ростовтон келген 100 миң дейт. Көрүңүздөр. Эркек тай. 1 жаш бол элек да. Өспүрүм тайлар турат туугандарыбыз. Сиздики баасы канча экен? 100 дейт. Эркек тай, э? Эркек тай мына 100 дейт баасы. Бул жакта да жакшы бир данчактай турат. Ээси барбы жокпу? Сураш керек экен, мына көрүңүздөр. Тай тозуп калыптыр. Таза данчак окшойт. Номер. Но данчактай кимден экен я? Ошону чыгарып тартабылчы жакшылап шеп. Туугандар, но байкебиз Нокатка салам айтам дейт. Нокаттарга салам. Бишкекке базарга келдиңиз. Эмне алган келдиңиз? Ат алган келдик дейт. Макул. Жакшы аттардан алдыңызбы, тайлардан?
Vay, Akçol жақсы жетіп алыңыз, а? Туғандар, мына жаңа данчакты жетелеп шығардық, мына. Тартқанға жараша жақсы тарталы деп. Мына көріңіздер. Ошондо бул таза данчак бе? Таза данчак, Ростов. Ростовтон келген бе? Же ата-энеси келген? Ростовтон келген таза данчак екен, туғандар. Деген киши алып келген. Көріңіздер, мойынды қараңыздар, машалла. Қашқазы бар бы? Бар Кашказ. Мына үзүк қашқазы бар екен. 3 футу ақ екен, туғандар. Көріңіздер. Бағасычы? 250 мың. Жашычы? Yaşı 1 yaş. Содалашы жол болабы? Нары буруп коюңузчу тайды. Көргүлө тугандар. Машалла. Сын машалла экен. Кимге жакса чалып сурайсыңар, толук маалыматты жерден аласыңар да. Кошумча биз сурай албай калып кеткен маалыматты азыр номерин алып беребиз. Эми шашпай катуураак номерин айтып коюңуз. 706 Aha. 36 62 71. Ушул номерге кайрылгыла достор, данчактай жаккан болсо.